bakunzi ba ruhago ntimuzacikwe n'imikino ibanza ya kimwe cy'umunani mu gikombe cy'amahoro. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Kamena 2019 muzakurikira umukino uzahuza Mukura Victory Sport na Kiyovu Sport. Kuwa kane tariki ya 13 Kamena 2019 muzakurikira umukino uzahuza Marine FC na Rayon Sport FC. Iyi mikino izatangira saa 9 zuzuye live kuri Azam TV yonyine. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.